بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhaggeeffattoota fi kabajamtoota hordoftoota warroonni sagantaa Oromoo Daawwaa torban torbaniin gaafiif deebii kennan hordoftan hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nagaa fi rahmat rabbii keessa jiraadhaa isiniin jechaa guyyaa har'aa guyyaa 16 ji'a shanaffaa bara 1442 hijira gaafiif deebii marsaa yookaan kutaa 14ffaa qabannee isiniif dhiyaannee jira. dhaggeeffattootaa fi kabajamtoota hordoftoota keenya gaafii keenya hanga dhumaatitti نوجد توران أفراكينا تورا كنا تورا يوتيوب سبسكرايب وشوران فيسبوك هرت لاين شير وشوران نورجانا اسمين جتّا دافي كنا كويا هرّا شيخ كنا الشيخ غزالي حجتات نوجد تورا شيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دران درسي ومشكينا لقيتني بك كانت تربان نورياتو كسنيف جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ربي لسن راها جالتو ربنا ملء عمرك سنسين نوهادي رسو مه وسوقا في ديبت إنسان يويا دكاباتن شرّا سنفكين ناتريادا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبليان إسلاما بكم جرتان هندت نجينك يا جلين سرّان سنهاجا وسنين جدا بكم جرتان إتي نجاه ربي في تك إساك سجرات دا سنين جدا تامسي أرانتنا أن سنيب كابو فالله وان تربان دبر فرنيت تربان دبر مال فرنيت akkuma yaadattan jannata rabbiin bareeduma isaa nutti himee tolina isaa nutti himee qananii achi keessa jirtu hunda nutti hime kana maaliif isaaf hin hawwine jechuudharraa fudhanne dhaamsa gabaabaa keessatti har'aan tana ammoo faallaan jannata sanii ibidda guyyaa qiyaamaadhaa yookaa mana jannataa galuudha warra jannata galuu rabbi nu haa taasisu yookaa ibidda galuudha rabbi isa jalaa najaa nu haa baasu manni lamaan kana malee hin jiru. يقول الله عز وجل فريق في الجنة وفريق في السعير. هايني توكو غرا جنتا غلاني هايني توكو غرا ibidda galan jedha manni lamaan kana malee hin jiru. imma jannata galu yoo dalagaan ta'e tolte duniyaa tana keessatti gaarii dalagattee khayrii dalagattee aqiidaa qulqulluu qabaattee ibaadaa ta'e godhattee arkaana iimaanaa jahan gadi dhaabdee arkaana islaamummaa shananiin dhaabattee haqa namaa ofirraa eeydee yoo ka jettu taate jannata qananiin isaan dhumne san galta. yoo faallaa waan sanii ka dalaydu taate yoo aqiidaan ta'e qulqulluu tahuu baattee shirkii ka qabaattu taate rabbitti waa hela yoo goote karabbi achitti waa namaa kennutu jira waa nama dhooggatu jira jechuu yoo yaadde ka ilma namaa kennutu jira ka rooba namaa roobsu jira jechuu yoo ka yaaddu taate millaa islaamummaa sanirraa baate warra ibiddaa taata. gaafa warra ibiddaa taate galiinsi manni kee mana ibiddaati jechuudha. ibiddi summee ibidda akkami jechuu gabaabinatti qur'aanaaf hadiisa keessatti wanni dubbatame takkaa lamaa miti. ibiddi jahannam sun ibidda akkami jechuu irraa waa xiqqoo isii haasoyne dura ibiddi har'aan tana nuti fayyadataa jiru tanuutu beeynu tuni waan ibidda jedhee duniyaa tana keessa jiru duniyaa waan jedhamu kana keessa ibiddi kun anwaa'a isaatiin waan silaa ibiddi irraa qabatu malu hundarraa qabsiisanii wanni ibiddi duniyaa tana keessa jiru ka ilmi namaarra itti fayyadataa jiru kun humna ibidda jahannam san irraa tokko humna takka. jahannamiin kun bakka 70tti qoodama. humni 69 achitti hafte
humna takka rabbiin akka nuti itti fayyadannoof ibidda nuti arra itti fayyadataa jirru ka waan mara baysee yaasu kana ka manallee gubee fixu ka dhagaallee gubee dabarsu waytetti qabate akka inni godhu mana dhagaatiin jedhu mana biyyeetiin jedhu mana citaadhaatiin jedhu ibiddi gaafa itti qabate waan godhu kam argitan kana ibiddi tun 69 achitti hafte sanitti achi deebitee kana waliin humna 70 taatee jechuudha dachaa tanuti beeknu tanatti 69 itti ida'anii humna 70 taatee ibidda jahannamta jedhaniin ta akkanaati. Osoo arra ibidduma duniyaa tana qofa kataatu taate yaa obboleessa kiyya yaa obboleettii tiyya eennutu daqiiqaa takkaaf sekondii 60 ibidduma bobahu gubbaa quba ufii tokkocha qabuu danda'a. Qaamaan keessa bu'uun haa taa'u, hidhamee isaan hidhamuun haa taa'u, hidhamee ibiddatti darbamuun haa taa'u, osoo qubuma tokkocha haa gubamu jedhanii daqiiqaa takkaaf ibiddarra qabi jedhanii namni tokkollee nuuka danda'u hin jiru. Duuba ibiddaarraan tana duniyaa jirtu kanatti 69 ida'anii humna 70 taateeti ka jahannamitti nama eeguudhaaf taa'u. Irraa gadhaanaa warra jahannam jaa rasuuli sallallahu alaihi wasallam nama miilaan akhmusa isaa jala dhamala lama kaayani. Dhamala jechuun muka ibiddaa ka diimate fuudhanii jala kaayanii irra dhaabadhu yoo jedhaniin miila lamaan jala kaayanii irraa gadhaanaan isa jedhan duuba wama miila isaa jala jiru ka irra dhaabate saniif jecha sammuun isaa koyti jedhan akka distii wayta bishaan itti naqanii ibiddarra kaayanii ibiddi bishaan sun finiinee danfee ol garagalu wacu sanitti sammuun isaa koyti jedhan duuba akhmusa qadamaa jala kaayamuu sanirraa rasuuli sallallahu alaihi wasallam. Ibidda jechuun ibidda jahannamii ibidda jahannam san sodaadha jidduu keessanii fi jidduu isiititti wiqaayaa godhadhaa ka rabbiin nuun jedhu ibidda akkanaati yaa obboleeyyan aakhiraa. Mee gadhiin talli yaa obboleessa islaamaa yaa obboleettii islaamaa yaa warra arra duniyaan isa sobaa jirtu yaa warra jajjabummaan dargaggummaadha ka qeerroo tahuu ka qeerrittii tahuudha isa sobaa jirtu ka haga jiran buttuuraniiti du'an sun tuuran jechuu akkuma aadaa tahetti haga jiran kana shabaabummaa ufiititti fayyadatu barbaachisa ittiin bashannanuu barbaachisa yaa nama jettu ibiddi jahannam ka akkanaati. Guddanna isaa irraa rasuuli sallallahu alaihi wasallam sahaabaa waliin gaaf tokko dib jechuu wahii dhagahan jedhan akka waan samii kana waa lafa bu'anii dib jecha sagalee jabdu isii dhagayaniit waan kana beeytuu jedhanii rasuuli sallallahu alaihi wasallam sahaabaa hin beeynu jennaan shafiira jahannamirraa jedhan qaccee jahannam boolla jahannam afaanirraa dhagaa gadi darbametu waggaa 70 karaa kana deeme ar'a waggaa 70tti jahannam qa'arii isaa hundee isaa san gahee achitti sagalee san dhageettan jedhaniin diphi isaa kawayte inni achi gahe. Laa ilaaha illallah. Waggaa 70 dhagaan afaan isii irraa gad darbame qa'arii isii takkaahu hundee isii arra gahe jedhaniin waggaa 70 karaa kana deeme. Waggaa 70 dhagaan sanu waan qilleensi asii achi dhahuu miti. Dhagaan gaaraa ka'ee afaanirraa ka'ee boolla takkatti gad darbame waggaa 70 karaa deemee wayita lafa gahu guddinni isii hagam haa gahu. Isii hagana gahu kana rabbiin baallama seeneefii jira la'amla'anna jahannama jecha. Wallaahi jahannamii kana hin guutasi shayxaanaa fi ilma namaa irraa jedheen. Guutamuuf taa'a akki kun. Wayta rabbiin halim tala'ati ibiddatana guyyaa qiyaamaadha rabbiin subhaanahu wa ta'ala guutamtee yaa ibidda halim tala'ati guutamte ree baallama siiseene si guuta jechuudha baallama siiseene guutamte moon guutamne wayta rabbiin jedhuun wataquulu hal min maziid waan ida'antu hafe ida'a jechaas fidaa asi jecha waan hafe
لا إله إلا الله يا بلسكي يا بلتيتي يا ربي نبي جهنم جلا سحابا سو آمين يا ربي بد جهنم سنجلا يا ربي رجانو باسي إبد جهنم كان ربي إيقاتا ننجدي ويتا نصدا أجسو إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون إن المجرمين أمني ببدون سنجد واري أمري كي نديد مجرم ججون نما بديد إسها در باتي ملأتي مجرم جان أكما جرمي قبجة وإنني تكو جرمي قبجة جان ذات قبجة جو ور بديد إساني takkan tahin kalaman tahin kabadil isani dirre baate mulante sanjechu innal mujrimina dugamatti ummanni babbadan aqidate naqabatu dide ajaja kenna dagahu dide waan nuti irraa dhoggine irraa dhoggamuu dide sun ibidda jahannam ta akkasi wasfi nisi akkasi san keessatti abattaha jedha duuba rabbiin innal mujrimina fi adhabi jahannama khalidun la yufattaru anhum wa hum fihi mublisun ibiddi sun yeroo tokko haara irraan baafattu jedha hafuura itti kuttee akkasitti isaan gubuu malee yeroo tokko yeroo irraa laaftuun qabdu jedha duuba akkasii wali rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala akki jedhu wamaa zalamnaahum nuti isaan miinee ibidda jahannami akkasii sanitti isaan hin galchine jedha walaakin kaanuu humu dhaalimiin haa tahu isaanumatu warra lubbuu fi miidhe tahe wayta nuti waan kana dhiisaa jenneen dhiisuu didanii wayta waan kana dalagaa jenneen dalaguu didanii aqlii nuti isaaniif kennine saniin waan gaariif bada addaan filatuu didanii ibidda kanatti galan malee wamaa zalamnaahum nuti isaan waa takkallee hummiine haa tahu isaantu lubbuu fi miidhe jedha rabbiin dhallaamii miti abaka biraatitti illee rabbiin kanama miidhuu miti مسقال ذرة اللي كان ميلوم ربي سبحانه وتعالى دوبا يبدا كسيسا كيسا ويتسيدا مالجرا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك مالكين كوني اتقافتما يبداتي إسا ملائكا كإبدر غافتما كنان ربين هم تك أسكيسا هم أكما قد إنوها قد أوتي ربي كنو غافت جاني ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك ربين كمرتي نتهاكنو أسكيسا نفتقل لي داران وقل لي هم قد إنوها قد أمني قبني bilchaanne nyaata yoo jenne zaquumtunti kennamaa ka ajaan isaa waan biraa ka garaa kana ciree gadi yaasu yusharumaa fi buxuunihim waljuluud yoo asiin ati gadi nyaatte gubaan asiin akka gubu garaa kana machalleessee ka jalaan buusu ka gubbaadhaan sammuu gubbaan oo'aan itti gadi naqamu uffata yoo jedhan saraabiiluhum min qaxiraanin uffanni nutti godhan uffata ibiddaa ka tahe firaashni lahum min jahannama mihaadun firaashni nu afan ibidda jahannam ka tahe manni keessa jiru ka jalli isaa ibiddaa ka kaleen isaa ibiddaa ka gubbaan isaa ibiddaa ka tahe kana mara wasfiin ayata rabbiitu qaba yaa jamaa rabbiin kanuma keessa gara dabarse nu haa dabarsu akka nu godhe nu haa godhuuti rabbii kee nu gaafadhu jedhaniin maalikiin qaala innakum maakithuun akkanumatti asteettan malee garri deeman wahiitu hin jiru jecha garri bahan wahiitu garri deeman wahiitu garri ibidda kana jalaa dhaqan wahiitu bakki dhaqan wahiitu hin jiru jecha maarre ibidda akkanaattu nu eeggata rabbiin ibiddallee wasfii isiillee nu hime akka nuti sodaannuuf nabiyyi isaallee nutti erge bashiiran wa nadhiiran jedhe akka waan jannata keessa jiru sun akka nuti hawwinu nu taasise jannata saniin nu gammachiise nuti khayrii dalagannu ibidda kana wa nadhiiran ibidda kanaan nu sodaachise akka nuti hamtuu irraa gorru aqlii wahiin addaan baafannullee nuu kenne ija wahiin arginu nuu kenne gurra wahiin dhageennu nuu kenne aqlii wahiin hubannu nuu kenne arraba khayrii ittiin dubbannullee nuu kenne kanarraa yoo namni didee garuma sharriidhaa san deeme kanaaf gaa rabbiin wamaa zalamnaahum nuti waa isaan hin miine walaakin kaanuu humu dhaalimiin jedha humii kana jidduu seensisuun isaanuma qofa warri lubbuu fi miidhe malee nuti xiqqollee waan isaan hin miine hin qabnu maali karaa mara isaanii himne wanni kun badaa irraa gora isaaniin jenne ammaan tana
اخسأوا فيها ولا تكلمون أما ما بدسان كيس أجنا ندبسين أجتشا دوبا يا ربي كي النبي تكون الرالا فمو الرالا فو مال جرى دوبا رقيفت وربي جل فالذين كفروا ور ربي كفرا قطعت لهم ثياب من نار قولوا إبدا ربي نتقول رجل أكما أرانتنا أفتو كانتي أكما أرانتنا أفتنا قها أفت بريدة أفتو كانتي كل إساء إبدا راقود أنيت كإبدا راقود أن كان ستك هايان ربي ورقاسي سنتاسيسين ربي انت الأكاسي سنتاسيسين ربي قربا أكاسي سنتاسيسين ربي شيك أكاسي سنتاسيسين ربي هيو أكاسي سنتاسيسين ربي جهنم جلانو هاباس دوبا فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم وفت أكاسي كمتان إساء إبدا كان اتقرانيت متى قبا أمو إبدا جرورا قبا نتقراني إبدا كون أكتي إبدا ديمان كون سمو إساني إرتي قدبوء أكنما دوشيدان بشان ديك أتوجيجا قبا كتت ديك أنقلا مال ديك أنقلا الحميم جتون بشان أكان دنفع جيجا كجورا نما كان كوكوتي بالجيسي دبرس خلفه في فون الدنباس جيجا وقيسائر يسهر به ما في بطونهم والجلود إسام بيفهم جدا بقيتما يا أجر فون نماكن ما في بطونهم والنقراء إساني كيسال بشان دنفا كنام بيفما والجلود شوران إساني كقبال إسا كنام بيفمي بقي يا أجر يا رب نفاسي بالتجهن إيجاسني هو ولهم مقامع من حديد أكان كفت دابت أما اللي مدوشة متا كيس إسانين قد يعني إبدسان كيس تقديدي بسانين تجرجر سبيل الراكتين كلما أرادوا أن يخرجوا منها ويت إسان قبتني إياني أو أني إبد اتقابته إبد رغني بيلت اتقابته إبد نياتني قولون اتقدمته إبدا غير اتفرع باسا تبني من كيس جران إبدا أكت غير سوچو أن تبني ويتيسان جدان كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم يا ددانغان قبلك اتقو إرّا مصيبة إساني تقلت تنرّا مصيبة متاميل إسي ولا لن تنرّا ويتيسان بهو في الأمرا أعيدوا فيها إبدا مسان كيس تقدم فمن جدان مال جرمان دوبا تجهزتي ذوق عذاب الحريق عذاب كان قباته كان رنتماكا عذاب أكان لا لساته كان رنتما ران تنجزان كيسن كان وانسندل قتني إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا ور ربت كفرسان آياتك إنك هديدسان ور آياتك إن نديده غنا بديسان قلقنا جنا كلما نضجت جلودهم ويتجران إساني بالشات مراجل جلد إساني جران إساني كأرى كان بريدو كوني كوي تسترت سينجران بريدو مكي كان رويسو أتجت كوني كلما نضجت جران إساني كوني ويتما بالشات غبته چلي تهي دارا تهي فهم كنت جتير وممراهو بدلناهم جلودا غيرها شورا برات التجارة الكنا جاء ربي يوم مرقتي بالدرجة يبسمه جهام مرقا كوني بالشاتي قبته فوني في لفه والقدي إفته نومي چنا كانت تجارة الكن ويتجنا كانت تجارة الكن چنا غرنا كوني مرقا مالي في ربي مال جلالي لا يموتون فيها ولا يحيا جلالة إبدسان كيسة تندوان اللي hinjiraatan illee jedha maal jechuudha kan du'in kan jiraatin jiruu maal taatee jiruun akkanatti jiraatan kayoo beeloyte ibidda si nyaachisan kayoo dheebotte bishaan danfaa irratti dhuuyti waan si qabbeneessu kan tahin yoo gaaddisa barbaadde gaaddisa mataan isaa ibiddaa jala kasi kaayan ka qilleensi isaa naman teessifne kun marti azaaba kun marti dubbatamee jira ayata rabbii keessatti hin hafne qur'aana kana yoo qaraatan yoo obboleessa kiyya yaa obboleettiiti duuba wanni kun marti
wanni rabbiin kana mara nu haasa'uuf maaliif akkasitti coraasan yoo kun bilchaatee gubatee dhume magarsina jennaan liyaduuqul cadaaba jedha akka azaaba san isaan dhandhamaniifi jedha akka azaabni sun irraan laafneefi osoo ka gubatanii dhuman taate osoo ka du'uu malee keessaa du'an taate silaa hobbaafatan jenna akka akkas hin taane wayta warri ibidda seene warri jannata seene du'a waan jedhamu tana zaata itti godhanii akka korbeessaa godhanii jidduu warra jannataatii fi warra ibiddaa kana dhaabaniit warra jannataanillee waan kana beeytuu jedhaniin eeni beeyna du'a jedhanam warra ibiddaatiinillee waan kana beeytuu jedhaniin hin beeynaa du'a jedhaniin warri jannataa hirrifata warri azaabaa hin gammada jambadaa du'a tana nuu fidanii keessaa du'uun oollu jedhanii ibidda kana keessa isii tana gorra'aniit duuti tuni gorra'amteet duuti akkamitti gorra'amtiin jedhin rabbi kanuu haasawaa jiru itti amanuu malee wanni ati qabdu hin jiru ghaybiyyaata waan rabbiin argamuudhaaf taa'anuun jedhe akkuma duuti hin argamtii nuu hime ijaan argaa jirru hin kaafamtaniillee ijaan arguuf teenna itti amanni arkaana iimaanaati kun ahwaalli achi keessa jiru siraaxatu jira ka jedhamu miizaanatu jira ka jedhamu du'a gorra'uudhatu jira akkamma jedhamu kana kuni marti waan namni islaama tahe hundi itti amanuu qabu waan hadiisa sahihaa fi aayata rabbii keessatti sabate duuba wayta kana du'a tana gorra'aniit warra jannataatiin maal jedhanii khuluudun falaa mawta akkanumatti yoomuu as keessatti jiraattan ka qananii kana keessaan duune jedhanii yaa rabbi warra sanirraa yaa rabbi nu taasisi yaa rabbi warra jannataa warra akkas jedhamuun sanirraa yaa rabbi nu taasisi duuba warra ibiddaatiinillee khuluudun falaa mawta isinillee yoomuu akkanumatti gubatuma kana keessatti jiraattan kan duune kan jiraanne jedhaniin osoo silaa duuti jalaa du'uu baatte rifannoota irraa warri ibiddaani du'a jedhan walaakin duuti duute har'aan tana azaabuma kana keessa jiraatu malee wanni biraa wanni tahuu dandahan hin jiru jecha kanaafu rabbiin ibidda kana warra nadideef kurfeesse yoo millarraa baate achi keessaa iyyuu hin baatu ati yoo duniyaa tana keessatti waan islaamummaa keessaa si baasu dalayde shirkii yoo dalayde rabbi achitti ka kennu ka dhoggatu jira jettee yoo rabbitti waa hela goote ka roobsu ka caamsutu jira jettee yoo rabbi bira waa keette ibidda san keessaa bahuun hin jiru yoo ma'asiyaa dalayde ammoo ma'asiyaa millarraa nama hin baafne yoo dalayde haga sila balleessaa keetii gubamteet aakira ibidda sanii ima baata aakira ibidda sanitti abadin taatu achi keessaa ni baata walaakin irra rakkataa irra nama karaa rabbii keessatti rakkatee rakkoon duniyaa tana keessatti irra geette irra rakkata eega namni duniyaa tana keessatti argame nama rakkinni daangaan qabne itti dhaqqabe fidanii jedhan guyyaa qiyaamaa marra matakkitti jannata keessa kaayanii as fuudhanii harra eeyta sharran qattu jedhanii jedhan takkumaa rakkoo gartee wayta jedhaniin rakkoo duniyaatti akkasi keessa dabresan hunda irraanfatee lakki yaa rabbii kiyya takkaa rakkoon garre jedha jedhan yaa rabbi warra akkasii yaa rabbi nu taasisi yaa rabbi warra jannataa warra akkasii yaa rabbi nu taasisi maarre ka irra qanani'aa warra duniyaa keessatti qanani'e waan fedhe yaabbate waan fedhe nyaate waan fedhe dhuge waan fedhe walitti qabate ka haraama halaalan jedhin wayta dhugullee wanni kun lakki ka rabbiin irraana dhogge kan jedhin uma fedhe dhuge dubartiillee yoo taate lakki tuni halaali tuni haraami kan jedhin tama fedhe waan hin bareeda jedheefi waan lubbuun isaa fuudhe jettee mara fuudhe irra qanani'aa nama duniyaa keessatti qanani'ee kanallee fidaniit takkitti malahadama takka ibidda keessa achi kaayanii as fuudhanii harra eeyta naciiman qat takkumaa qananii gartee jedhanii jedhan qananii dunyatti irra dabre kana mara ka yaabbate ka keessa galee ka dalage ka dhuge ka nyaate ka uffate qananii duniyaa keessatti keessa dabre kana lahadama takkitti tanatti
uf wallaalee waakkateet guba ibidda kana irraa ibidda kanatti dachaa 70 deeba isiniin jedhe yaa rabbi takkumaa qananiin garre jedha jedhe yaa janana guyyaa kanaatti nu dura jira azaaba irraa dubbatuu fi jannata irraa dubbatuun waan kalimatti haasawa gabaabaa keessatti namatti haasayanii dhumuu miti osoo tartiibatti deebiftee ka tartiibaan haasamu taate akkuma haala duniyaa kanatti waan ati duniyaa kana keessatti qabdu ibidda keessa illee ima jira sireen ni jira firaashni ni jira boraatiin ibiddaallee achuma keessa jirti akkuma taa silaa warra jannataallee jirtu yaani wanni ati ittiin azabamtu tokko lamaa miti yaa obboleessa kiyya yaa obboleettiiti kanaafuu maarri nama aaqila jechuun nama osoo duniyaa tanarra jiru maal achi dabarfadhe jedhee uftooyate mee ani maal aqiidammaan tiyya qulqullu alalaqal aqiidammaan tiyya qulqulluudha yooma asiyaallee dalage namni ibiddaani baya aakira aqiidammaan tiyya qulqullu moo aqiidammaan tiyya an tawhiiduma harkaa qaba moo harkaan qabu yoo tawhiida harkaan qabaatiin ibiddaan baature keessatti hin duutu keessatti hin jiraattu akkam haasamu kan aqiidammaan tiyya qulqulluu moo qulqulluu miti ma'asiyaa kabaa'ira ibidda nama geessitu maal dalagaa jira tamirraa gore ta silaa dalagaa jedhan tam dhiise ta hin dalaginaa jedhan tam dalagaa jira jette har'aan tana uf tooyatu si barbaachisa duniyaarra jirta daara tawbaa irra jirta tawbaan takka lubbuun gargaraa gahuudhaan nama harkaa cufamti yoo isiin kokkee si geettee eega du'a san garte lakki sanillee an akkas ta'e sanillee tawbadheette sirraan fuudhamtu eega isiin kokkee geette bayu malee homaa nafin hin fayyadu sun wayituma nagaa qabdu kana tawbatuudha yoo aduun bakka har'a seentu kanaan maqrib kanaan ol deebitee bakka har'a itti dhiitu kanaan ol deebitee baatellee tawbaan san booda sirraan qeebalamti kanaafuu maarre namni san duratti uf dhaqqabee osoo nagaa qabu osoo fayyaa qabu osoo deemu osoo dhagahu osoo waa beeku osoo waan tokko dalaguuf dhiisuu dandayu osoo filmaata waan kana dalaguuf dhiisuu isaa dandahu yoo kadidee waan kanarraa tawbatuu didu taate isatu ibidda filate yoo tawbate ammoo rabbiin tawbaa teessirraa qeebala warra gara isaatitti tawbatu rabbi nu haa taasisu warra gara isaatti deebi'u rabbi nu haa taasisu awwalumaa maasiyaa waan rabbiin irraa goraa jedhe warra irraa goruu fi waan rabbiin dalagaa jedhe warra dalagu rabbi nu haa taasisu yoo ka dogoggorree shayxaanni nu dogoggorsiise nafsiyyaan nu dogoggorsiifte kadalay nu taates warra osoo asirraan dabrin tawbatee rabbiin tawbaa irratti deebi'u rabbi nu haa taasisu وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم وربنا سن راها جالته نقول لنا ما طاعة ربي كيس جراته معصية لقتيت من إبد سنجلا به جنة التنهند والأرض ربي إنها تاسس آمين إتان سوران غرا غافي تسينا غافين دراك كنيت nama du'e tokko maanaa baan yeroo argan yeroo hedduu yoo namatti deddeebi'eetiin jedhe waa irraa sadaqadhu jedhanii wanni kun shar'itti akkamii bismillahi irrahmaani irrahiim manaamaa waan argan tokko achi ol ka'anii akka shari'aa godhanii itti dalaguun barbaachisaadhaa miti manaamaan ati waan gaariillee arguu ni dandeetta waan fokkataallee arguu ni dandeetta waan ufii yaadaa jirtullee arguu ni dandeetta shayxaan illee sitti fakkeessee homan argine waan fokkataa takka waan haraamaallee dalaguu ni dandeetta manaama kanaan manaamni kun tashri'aa miti waan isaan argitetti dalagi jechuu miti ati yoo nama du'e tokko argite waan sanirraa namticha sanirraa sadaqadha takka namtichi kun isin himataa jira akka jechuudha na dagattan isiniin jedhaa jira akka jechuudhaatitti fudhatuudhaa miti la maalire eega namticha san argite ati araarama kadhadhuuf rabbiin eega namni tokko du'ee dabre warri mu'mintoota ka isaan booda hafan ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان جدني ولي كدتان جدا يا ربي
nuuf illee araarami obboleeyyan keenna ka iimaanatti nu dura dabraniif illee araarami jechuudha nuuf illee araarami rabbana ighfir lana wali ikhwaanina obboleeyyan keenna ka islaama ka iimaana irratti nu dura dabran jecha nuqxaa tanallee mee gaduma akeekkadha hatta kadhaan eega ati duute sii kadhatan yoo ati iimaanan qabaatin hin ta'u jecha yoo ati milla irraa baatee ka duutu taate akka amma nuti ilaallu kana maqaan Muhammad Ahmad jechuun Aliyyi Huseen jechuun kun hin fayyadu maaliifi islaamummaan maqaa kanatti hin rarraatu islaamummaan gosa teetitti hin rarraatu gosa jabduu fi gosa laaftuu jechuutti osoo gosaaf kabayan taate osoo nabiyyitti dhiyaatuudhaaf kabayan taate silaa abbaan nabiyallaahi Ibraahim ka ibiddaan ta'u ilmi nabiyallaahi Nuh ka ibiddaan ta'u yaani tokko lamaa miti wanni asirratti dubbatamee jiru abbeeraan rasuula Abii Lahab aayanni qur'aana keessatti buutee haga har'aatitti fadiihaa isaa namni dubbataan jiru osoo namni waa namaa godhe laa dubbiin akkasii miti iimaana yoo qabaatte du'aayin tunillee si geetti yoo ati iimaana gadhiiftee asirraa deemte du'aa'ii muslimtoonni godhan tanalleen argattu du'aa'ii malaa'ikaan gootulleen argattu malaa'ikaallee mu'mintoota du'aa'ii kadhatte jechuutu jira suuratu Ghaafir keessatti akkuma dubbatamee jiru walaakin yoo ati iimaana irratti dabarte warra iimaana irratti dabreefillee araarame jedhanii akkatti araarama kadhataniif nama dabre yoo namtichi nama sitti aanu taate namtichi ati manaamaan argitu kun yoo nama sitti aanu taate wanni shari'aa keessatti hafe asdiqaa isaa nama abbaa kee yoo tahe nama abbaan kee duraan wal jabeessaniin nama obboleessa tahanii isaa waliin wanna jedhaniin nama san maxxanfatuudhaati nama san yaadatu nama san ziyaaru akka abbaan kee ziyaaru waan akkanaa malee mataa manaamaan arguutiin waa irraa sadaqadhaa jecha hin garre baarakallahu fiikum kanaafuu araarama isaa kadhatuudha wanni barbaachisu nama dabre wanni inni illee itti hajamu araarama rabbii sani araarama rabbii san isaaf kadhatuudha jenna baarakallahu fiikum جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم قافنتنا كلام وكنيت دبرتين قبري زيار أوى قرو قلبي تنجيسو قبري ماتيك يا كهادا كأبا يو زياره أكمي namni dubartiidha sabri nisaa laafaadha yoo achi dhaqee achitti boo'ee achitti waan adda addaa tahee isaaf araarama kadhatu dhiisee waan biraatitti dabruunuu ni mala shari'aan hedduu irraa ittiftee irraa dhoggite haa ta'u ulamaani dubartiin ziyaaruun hin taamoon ta'u jechuu keessatti wallabni illeen haa jiraatu dubbiin sahiihni qabatama qabu ziyaaraa heddummeessuun dubartiidhaan barbaachisu takka takka yoo ziyaarte homaan qabu jechuutu sahiha maaliifi zawwaaraatil qubuur ka jedhu warra dubartii amma qabrii ziyaartu abaaramtu jechuudhatu jira kanaafu amma ziyaaruun isiidhaa dhooggaadha walaakin akka amma obboleettiin jettu kana yaani qabrii ziyaaruun kun du'a nama yaadachiisa حديث كيست اللي كانوا في أموم مراني قبضة جلانين كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها يا رسول صلى الله عليه وسلم قبر زيار الرقابة دراس لو وجرا أما أنت نمو إسي زيارة جتون كنت إيراد برتي اللي نقبة فإنها تذكر الآخرة تعليل لكن اللي إيراد برتي اللي نقبة دعايادته تافججة أكما هريان تيتون نبرا دوته أكما هذا أبانكي أكسي النجالة تنكار اللي نجالة نبرا دبرا أن اللي قافتو كتو دبري بكا كانت رفو ديما ججا كان اتين غرفة موداب يو تكتك زيارتي ومان قبو هدوميسون دبرتي الرامبر باتشي سوجة بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم قافتون تككنا أبان منكيا بري لكيفته ماهرينا كنن نكاحنا هدد erga wal bira geenne idaa namaattu narra jira narra kafalisii kennaan hanjedhe anis fuudhee kenneefi idaa ofirraa kafale erga bubbulle booda idaan ani kafale kun birrii maharii keetii liqeeffadhee fuudhee liqaadhaan nikaasii hidhadhee san kafalee sii kenna naan jedhe afaaniin
garuu amma waggaa afurii ol waliin teennee jirra hanga ammaatitti naan kenninillee naa kennuulee yaadan qabu. Nikeenni keenya kun haala kanaan sahihaa isaa birriitti yana dhoggate kanaan hoo shar'iin maal jettiin? namni tokko wayita dubartii takka fuudhuudhaaf deemu maharii isiidhaaf kennuun waajiba rabbiin isa ilma dhiiraa irra kaa'e maharii isiif kennuun dirqama. يقول الله عز وجل وآتوا النساء صدقاتهن دبرتي داف كنا مهري إسيدا كنا في جد ربين مهري إسيدا كنون دركما المديرات قردي ويتنكا هدتو داف ديمو دوبا كنا كان يو أكم مسين جتو كان مالكا مهري كنوف ديمو تكاوام مهري كنوف ديمو سن مرة لك إفتي يو كنف كن اللي همان قبو namni ufiin qabne namarraa waa liqeeffatulleen sharimatu bakkaasise liqeeffatee yoo maharii isiif kenne illee homaan qabu. Maharii isii kenne ka liqaadhaa san osoo isitti hin himin nama deeynii narraa qaba deeynii san narraa kafali jedheeni isiillee yoo irraa kafalte illee homaan qabu. Eega sanii deeyniin sun bar maharii keetii jechaa yoo itti himellee kun waan balleessuun qabu. Kuni nikahatti waan alaagaa qabuun qabu hayni amma haasawaa jirru kuni martinu nikahan isaanii sahihuma. Maallaqa san kafaluu fi dhabuun hukmi biraati. Maallaqa san isiidhaaf deebisuu dhabuun hukmi biraati. Nikahaan walitti alaagaan qabu amma kun inni maharii sahiha kenneen nikaa isii hidhate haa namarraa liqeeffatu malee waan liqeeffate san isiidhaan narraa kafali jennaan irraa kafalte kunillee waan balleessuun qabu nikaha walitti hidhaan qabu nikeenni isaanii sahiha. Eega sanii as deebi'ee wayita maallaqni ati narraa kafalte sun ka maharii keeti jedheen illee waan balleessuun qabu kanallee itti himuun awwala dhoysuulleen balleessaa wahiituun qabu kuni waan rakkinna wahii fiduu miti gara nikahaatitti jechuudha. Baarakallahu fiikum. Eega akki kun tahe inni irraa kafale siif deebisa eega jedheen maallaqni kun deeyniidha zimmaa isaa irratti nama kanarra jira. Maallaqni isiidhaa kun haqa isiiti yoo fedhinnaadhaan isiin kenniteef malee yoo isiin dhiifteef malee irraa fudhatuun humnaan irraa fudhatuun isii saamuun hin tahu. Haqa isii qulqulluudha. Kanaafuu rabbiin يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كيسات كروفه ربي لنا آيات كيسات أكمره بجنو كنا دبرتي ده مهري ساني كنا جنة مهري سان يو سنيب كنا جتني بالله مسينتني اللي بوتا ده ما استحللتم به الفروج وان إسيسا والاتقياتون كيساني في وللرفون حرامته سبب وان كناتين حلالته كنا في ججون حديث كيسات اللي دفع جرا حق إسي كل لا يوسف ديف تمالي كنته sirratti deeyniidha. Deeyniin akkuma tanamticha duraatitti yaaddee ofirraa kafalte san ta isii tanallee ofirraa kafalii siin jenna. Baarakallahu fiika. Yoo isiin ammoo sii laaftee keessaa sii dhiifte yoo takka hedduu isaallee sii dhiifte kun homaan qabu nikeenni keessan ammoo rakkinna wahiituun qabu jenna. Baarakallahu fiikum. Jazakumullahu khairan. Baarakallahu fiikum. Obboleettiin teena takka akkaneetti. Gurbaa tokko wal jaalannee waan maharinaan ittiin hidhatu waan nikahana ittiin hidhatu maharii dhabee jetti. Kanaaf maharii san anatu fuudhee ofii kiyya irraa kafalee jetti. Gochaan an dalage kun shari'atti akkamii? Gaafiin kanaa fi gaafiin duraallee tokkoma. Sunillee namticha deeyniitiif kafalte jechuun isarraa kafalte jechuma. Kuni maharii hin qabu. Maharii naa kenni yoo jedheeni maallaqa duniyaa nikaha isiidhaan hidhatu san yoo isiin kenniteef ka isiin kennite sanii yoo nikaha hidhate eega sanii maallaqa kana deebisuun isarratti dirqamata. Bakka tanatti waan beeku barbaachisutu jira. Maharii malee dubartii takka fuudhuun hin tahu. Maharii malee nikaha hidhatuun hin tahu. Akkana jechuun maal jechuudha? Shari'atti mahariin kunoo waan kana jedhanii shuhuuda duratti ragaa duratti as baasanii horii deemu tahullee kana jedhanii maallaqallee taatu kunoo maallaqni kana jedhanii akkatti kennuulleen shari'aa keessatti sahiha ni kenne akkasitti hidhame.
yoo maqaa dhawame kuma kudhanii hin kennaafi kuma shanii hin kennaafi nikaa naa hidhaa jedhe akkasitti zimmaa isaa irratti ofirratti qabee akkasitti nikaa hidhaniif illee nikeenni sahiha kuma haganaa hin kenna jedhee maqaa dhahee jecha. Yoo maqaa dhahuu dhabee maharii hin kennaafi nikaa naa hidhaa, mahariin isii narra jira nikaa naa hidhaa yoo jedhe mahariin hagana kan jedhin akkasitti illee nikeenni ni hidhama. Kun suuraa kana sadeenitu nikeenni ni hidhama. Yoo waldhabni tokko dhufe, waldhabni tokko yoo dhufe mahariin gaafa maqaa dhawame kama maqaa dhawame santu maharii dharee dubbiin qabu. Gaafa eeyiniin isaa as kennamtee zaatti as jiraatte zaati isaa santu mahariidha kunillee dubbiin qabu. Gaafa hin kennaaf maharii jedhe waldhabni yoo dhufe maal argatti yoo jedhan yajibu lahaa mahrul mithli. Mahariin mithlii fakkaataan isii waan hiriyyaan isii ittiin heerumtu waan obboleettiin isii ittiin heerumti takka hiriyyaan isii tama waliin jiran owsaata jiraatan san keessatti akka naannawa jiraatanii sanii keessatti waan dubartiin akka isii ittiin heerumtu takka shari'aan isiidhaaf godhe. Haga kana keessatti ni taha nikeenni yoo mahariilleen kennamuu baate. Yoo mahariin isiin irraa kennite kunilleen isarratti deeynii tahe hin liqeeffate jechumaani taha. Walaakin maharimaan barbaadu akkanatti nikaana hidhoo jette nikeenni hin ta'u. Maali waahibaata jedhama gaafsanii lubbuu ufii nama kanaaf kennuudha jedhama. Waahibaata akkuma suuratul ahzaab keessatti dubbatame lubbuu ufii dubartiin takka nama tokkoof kennitee maharii malee nikaa hidhatuun khaassi rasuulaati sallallahu alaihi wasallam khaalisatan laka min duunil mu'miniin jette aayanni si qofaaf hallanyaa jecha rasuula qofaaf sallallahu alaihi wasallam waan isaan qofaaf hallanyaati waahibaata maharii malee nikaa hidhatanii fuudhuun maharii malee rasuula qofaaf. Walaakin mahariin kennamuu qaba. Yoo maqaallee dhayamuu baate mahariin misliidha waan hiriyyaan isiin ittiin heerumtu isiif kennuun dirqama. Yoo sanirraa isiin tanaazula gadi taateef suni rakkoon qabu. Mahariin bareedni maharii laafaadha jechaan akkuma isin martinuu beeytanii baarakallahu fiikum deebisaan akkana fakkaata. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ربنا سنرى هاجالته جافتان كينا تقوى كنا جدا جارتي أبا وراء الرادو شرعت جاء فري في بلتي قرآن قفوفتي جلال دبرتين تنتعماتهم أجمع أست وفتي دلقا في قدياتي ميوان يكون شرعت أكامي دبرتين تكيو أبا منا الرادو ولا مرة كلان تاتو إما حائل أو حامل تكا تواغران قبل تهودا تكا تألف قبل تهودا يو ألف قبات إدان إسي هقوم ألف سنديتو تربانيت اللي ديتو جيا سديت اللي ديتو جيا سديت اللي ديتو هقوم اتديت إدان الرادوم غرو هاga iddaa san keessa gufufuun isiidha dirqama akka shari'aa islaamaatitti. Yoo ammoo ka haa'ila taate haa'ila jechuun tawaagaraan qabne yoo taate ta'ulfan qabne yoo taate 4 ashhurin wa 10 ji'a 4 fi bultii 10 ji'a 4 fi bultii 10 iddaa eeggatti. Idda haga eeggattu kana keessatti iddaan lakkoofsa isiin eeggattu kanaan iddaa jedhan. إحداد واني جدامو أمو بفوف واني جدامو هجا إدى إيجاتو كان كيستي أكم رسول صلى الله عليه وسلم نوهيمان دبرتين تكا بفوفون إسيد أف حلال هنتهو نم إسير رادو إتوكو رتي أبا مفده وهاته بياسة ديه أولجان يو دير سيسيته مالك يو دير سيسيته جاء فري في بلتي قرآن جاء رسول صلى الله عليه وسلم Abbaan yoo du'es guyyaa 3 ol gufufuun qabdu. Obboleessi yoo du'es guyyaa 3 ol gufufuun qabdu. Gaafa abbaan manaa du'e ammoo dhiirsi isii gaafa du'e eega ulfan qabaatiin ji'a 4 fi bultii 10. Ka ji'a 4 bultii 10 kun dubartii ulfa garaa hin qabne. Dubartiin ulfa garaa qabdu akkuma reefu jenne sanii ulfa sanii walitti rarraa. Ulfa san da'uudhatti rarraa iddaan isii. As keessatti maal hin dalayne gufufuu kanaaf yoo jedhan ulamaan haga waa 5 lafa kaayanii kun sanuma jala seena. Tokkoffaa manaan baatu manuma keessatti duuti itti galte san teetti jedhan.
manuma keessatti duuti itti galte san teetti yoo rakkoon tokko tokko jiraatee daruuraaf achi baate malee mana saniin baatu mana san teetti. Inni kun isa tokko. Inni lammataa huccuu ziinaadhaan uffattu. Huccuu ziinaadhaa huccuu bareeduma uffata bareeduma ka bashannanaa hin uffattu. Lama sadaffaan huliyyii faaya hin godhattu. Zahaba ka gurratti godhatan tahinaa ka mormatti godhatan tahinaa qubee qubaa tahinaa shawaaliyaa tahinaa faaya dubartiin ittiin bareeddu kana hin godhattu. Afraffaa xiiba waan urgeeffatan shittoo waan jedhamu kana hin naqattu. Waan urgeeffatan jechuudha. Waan akka xiibaatitti godhamee godhatan. Walaakin saamuna aayidiidhaan nafa dhiqatuun fa'a dhima taha jedhani. Inni shanaffaadha kuuli ijaatii fi waan kana fakkaatuun godhattu. Waa meeqa jedhe amma? Waa 5. Jabeeffadha. Akeekkadhas. Manaan baatu mana keessatti duuti itti galte saniin baatu yoo rakkoon jiraate malee. Lammata uffata bareedaa, uffata bashannanaa, uffata gadiin bahiinsaa ka ittiin bareedan hin uffattu. Faaya zahaba harkatti godhatan, ka mormatti godhatan, ka gurratti godhatanii ittiin bareeddu kanan godhattu. Waa urgeeffata shittoo hin naqattu. Kuuli ijaa hin godhattu. Hinnaa godhatulleen kuulii kanaan tokkoma jedhanii hinnaa harkatti hidhatan tahinaa ka miilatti hidhatan tahinaa kanallee hin godhattu. Gufufa jechuun akka kana. Gufufa jechuun akka kana. Yoo rakkinni manaa bahutti isii dirqe hoo. Eega inni du'e namni isii bira achitti bira buluun jiru mana sanirraa hiikuun dirqama yoo itti tahe. Mana san keessatti takka yoo hattuu sodaatte takka ammoo lubbuun ofii irrattuu yoo ka sodaattu tahe mana sanii bahuu ni dandeetti. Suuqa dhayxee waa bitatuu dandeetti. Suuqa dhayxee haajaadha nama ergattu yoon qabaatin haadima yoon qabaatin suuqa dhayxee waa bitatullee hima dandeetti. Ilaa haddi oorruu dhayxee illee bakka aadaa silaa namni waa fudhatu san nama haadima yoon qabaatin yoo ka ilmaan qabaattu taate takka mataa ofiitti matam isiitiifu waan itti hajamtu yoo taate achi dhayxee waan achi cabsattee nyaattu waan takka achi fudhattee nyaattu haga oorruutitti deemtee yaani waa fudhattee deebi'ulleen waqta haajaadhaatitti himata. Walaakin haajaan maletti mana saniin baatu manuma sanii jireenni isiidha. Haajaa daruuraatiif yoo gadi baate malee akkuma amma jenne uffatallee uffata bareedaa sanin uffattu ka gadiin bayan uffatuma bislaa kama mana keessaatiin jiraatti. Isa miiccatuun hima taha. Nafa dhiqatuun isiillee hima taha. Wanni khuraafaanni gariin bakka kanatti wanni haasayamu televiziyoon allaaltu ammas ji'a keessa malee gadiin baatu kophee baafattee lafan deemtu kophee takka warri gariin kophee godhatteen deemtu akka naannawaatti aadaatti wal dhabanii laa wanni akkasiin jiru kuni haga anamma jedhe kanaan ala wanni jiru hin jiru. Baarakallahu fiikum. Gufufa jechuun waan haganaati. Waan haganaa kana godhuun qabdu yoo dararaa wahii itti geessee baaba rakkootitti ixxiraarri wahii rakkinni wahii waan tokkotti geessee saba rakkinnaa sanii waan tokko dalayde malee akka kanatti gufufuu shari'aatu isii irratti waajiba taasise. Abbaa manaallee rabbiin hagana kabajaa isaatiif abbaa isiitii fi obboleessa isiitiifu haadha isiitiifu guyyaa 3 ol isii hin baqqaane gufufuun kun abbaa manaatiif bultii 10 ji'a 4 fi bultii 10 takka huyoo ulfataate haga gaafa deettuutitti shari'aan akka kana irra keette maaliif nurra keetten jedhina rabbiin kabeekutu irra kaahe. Warri har'aan tana atibbaan zamanaa bultii 10 ji'a 4 fi bultiin 10 kun maaliif akka tahe hermoonaanni akkamitti akka achi keessatti ka isaa kun keessaa dhumee qulqullaahu warri ammaa wanni isaan dhugoomsanii shari'aan islaamaa tuni haqiiqa ajaa'ibaati jedhanii baasanillee nima jira. Nuti amma sanitti illee hajamnu amannaa billaahi wa birasuulihi wa bikitaabihi. Rabbii keenya ka kana nuu buusetti amanne rasuula nutti himetti amanne kitaaba waan kana nuu haasayetti amanne nuuf gaya kunuu atibbaani nuu sabachiisuu dhabuu isaatitti hajaan hin jiru jechuu. Baarakallahu fiikum. Kanaafuu akkanatti beeytanii dubartiin dhiirsi irraa du'e haga bultii haganaa obsuu qabdii jechuu. Baarakallahu fiikum. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم. قافتان كنا تقوى كنيرة
salaanni duhaa waqtiin isii yoomirraa hanga yoomiiti? salaanni duhaa wayta aduun ol baatee qiidarumhi ol fuudhamte haga eboo takkaahu waraana dheerinna waraana tokko yoo isiin ol fuudhamte irraa kaase haga qabla zuhrii biqaliil warra akka amma daqiiqaa sa'atii namni beeku kanatti ulamaa'in irraa dubbatan shuruuqarraa jechuudha wayta aduun ol baaterraa ruubii takka qiidarumhi wanta jedhamu kun akka taqdiira sa'atiititti ruubii takka turtee eegasani duhaa salaata. Duhaan kun akirri waqtii isaa eessa zuhriin gayuudhaaf yoo ruubiin takka hafe maaliif kana wanni jedhaniif wayta aduun baatun salaatina warra aduu gabbaru ka wayta san isiidhaaf sujuudutu jira yoo wayta san sujuudan nama aduu saniif sujuude fakkaatanii jettee shari'aan irraa nu dhoggite waqta shanii ka salaanni keessatti dhoggaadhaati waytiin aduun baatu akkuma san wayta isii walqixa aduun geettellee shari'aan salaatu irraa nu dhoggite kanaafu maarre waqtiin duhaadhaa jalqabaa fi akirri isaa awwalli aduun ol bayu irraa ruubii takka san booda duha salaatuu hin dandeetti achirra haga zuhriin gayuuf ruubiin takka hafutti wayta ruubiin takka hafte booda salaatuun hin tahu jechuudha wayta sanillee irraa dhaabatanii hiina yaquumu qaa'imu dhahiira wayta aduu walqixa geette jechaadha wayta sanillee salaata irraa dhaabatanii waqtiin fadiilaa ammoo kun amma jalqabaa fi akira malee waqtiin fadiilaa waqtiin caalaan jidduu sa'a lama sa'a sadii akka lakkoofsa biyya keenyaatitti eega aduun ol baatee xiqqoo ite jechaadha ruubii san bira tartee takka sa'a tokko fa'a geettee lama fa'a geettee wayta isiin ite wayta santu afdala walaakin jalqabaa fi akka dhumaatitti akka amma jenne kana baarakallahu fiikum. Jazakumullahu khairan barakallahu fiikum. Gaafattuun teenya takka akkana jetti. Anaaf abbaan mana kiyyaa nikaaha malee walitti dhufne. Eegas nikaa hidhanne. Ani waan tokko irraa hin beeku amma eega gara biyya ambaa deemee tiniin jedhe dhagahe. Abbaa man dhagahe jenna abbaa mana kiyyaatiin wanni kun akkanatti akkaataa nuti dura walitti dhufne kun hin tahuu jecha itti himnaani narratti dide. An amma eega shar'ii kana dhagahe isaa wajjin jiraachuu waan hin barbaanneef haala kanaan yoo biraa deeme maaltu narra jira? Kun yeroo hedduu asirratti deddeebi'aa oola gaafiin karaa maleedhaan eega walitti hidhamanni kennin taammoon ta'u jechuudha kuni ulamaallee yoo gaafattan kun hin taha jedhaa kun hin ta'u jedha ammaan tana wanni siin jennu baarakallahu fiiki tokkoffaa akkanatti kaatee deemuun hin tahu maaliifi waan kana gaafii akkana nurra naanna'uudhaa fi gaafii kana waliin turu irraa waan diraasaa goonetu jira gaafa dura walitti dhufuudhaaf deeman intabihu هذه النقطة غافة درا ولدت دفو داف ديمن كينني تهجدان جچو قبتني غافة درا ولدت دفو ديمن والجالنه غرباتكو والجالنه انتلتك جالده غرباتكو جالده غافة جدان سن ور بقى سوسان قبتن غافسن غافة كوچي ديمني واللولين سي ارغمي امو درانو نکاحان الران قبو هنتهو جداني نكيني سن جچا قبتن لا كون شرعي ربيتين تباتودا وفين اللي تباتودا kanaaf jecha amma ati wanni gootu obboleettii teennaan akkanumatti kaatee gaafa irra wallolteen kana biraa deemaa miti qaaditti hukmii kee ol fuudhi waan qaadiin tahi siin jedhe tahi qaaditti amrii kee ol fuudhi qaadiidhatti amrii kee kana himi waan qaadiin tahi siin jedhe deemillee siin jedhu amriin isaanii bakka argata lakkii deemuun siin tahu siin jedhullee murtiin isaa dalagarra oolti kanaafu qaadii gaafadhu siin jenna rabbi barakaa siyaa godhu. Jazakumullahu khairan barakallahu fiikum. Obboleettiin teenya takka akkana jetti. Baatii Ramadaanaa keessa ijoollee lakkuu waan daheef soomana osoon soommin bahe. Ergasiillee waan hoosisuuf qadaa osoon kafalli Ramadaanni lamuunatti gahe. Ramadaana lamuutis soomuu dadhabee hoosisaa waan jiruuf soomuu dadhabeetiin hin cabse. Eegasii qadaa kana ka Ramadaana duraatiif Ramadaana lamuullee in kafale. Garuu jetti gaafiin kiyya. Garuu namni waa waliin kafala malee sooma qofaa miti jedha. An sooma qofa soomee maaltu narra jira?
obboleettii teenan homaa sirran jiranii qadaan sirraa bahee jennaan qadaan ramadaana duraallee sirraa bahee kalammataallee sirraa bahee homaa kaffaaraan sirran jirtu jennaan maaliifi waa waliin kafalan ka jedhan suni namni tokko ramadaana tokko cabsee jidduu kanatti soomuu aanjeffatee soomuu dhabee ramadaanni lammataa itti deebi'ee ramadaana lammataa san booda qadaa baasa yoo jedhe ka duraasan waan isaa aanjoytee isaa aanjahuudhaan waliin qadaa baasuu dhabeef kaffaaraa nama tokko haa nyaachisuu jechuudhatu jira. Har'aan tana gaafiin obboleettii teenna gaafa duraa ramadaana duraa keessa deette sanii waliin lama lakkuudha. Ramadaana lammataallee lakkuu nama lama hoosiftii soomuu hin dandeenye saniif furte. Eega sanii gaafa san booda qadaa eega ofirraa baafte qadama santu siif gaya ati aanjeffattee soomuu hin dinnee siin jenna barakallahu fiik. Warri ammoo gaafa lubbuu ufii irratti hin sodaatin gaafa nama biraa irratti sodaatte waa waliin kafalti jedhu sun sahihaa miti. Akka ati dalayde sahihaa soomni qadaan sirraa bahe homaa sirran jiranii siin jenna barakallahu fiik. Jazakumullahu khairan barakallahu fiikum. Gaafattuun teen akkana jetti abbaan kiyya fayyaa dhabanii ramadaana osoo hin soomin ergasii ramadaanni baanaan fayyama saniin gama daara akhiraa deeman soommanni isaanirra jira soommana isaanii kana hoo akkamitti qadaa kafalaafii jetti. Homaa irran jiranii jennaan homaa irran jiranii abbaa keetirra homaan jiranii rabbi isaanii haa araaramu homaa irran jiranii soomni irran jiru. Hadiisa keessatti ka dhufe من مات وعليه صوم صام عنه وليه ججت دفه نما توكو كدوه وعليه صوم كصومني اسرت واجبته هجر ججا صام عنه وليه انا اسات الراسو ماجد وعليه صوم ججون كن مال معنا نساء كصومني اسات ابته هجر كصومني درقم تهجر ججون رمضان كيس نمني يودي بامي وإن كنتم مرضى على سفر فعدة من أيام أخر نمني إمالدي من رمضان كيسا تكاهو رمضان كيسا كدبامي أيام أخر صوم أيام أخر جتشون كمسافرة غافة غالي جتشادا كدبام هذا غافة في جتشا غافة في صوم يو دبيتنا الرافية صومو دنده osoon soomin tafriixa tahee ufumaaf waan san jabeessuu dhabee eega sanii du'e dhugaadha ayyaamun ukhar rabbiin gaafa fayyite soomta jedheen san dhaqqabatee keessa soomuu dhabe aanatu irraa sooma. Har'aan tanaammoo namni dhibame ramadaanan soomin osoo dhibee sanirraa fayyee haga qadaa baasuun argatin ka du'e soomni nu isarran jiru. Ayyaamin ukhariin isaa osoo hin dhufin dabre jechuu gara akhiraatitti kanaafu soomni homaa irran jiranii araaramuma kadhuuf malee wanni irraa sooman hin jiru siin jenna obboleettii teenna. Jazakumullahu khairan barakallahu fiikum. Gaafataan tokko akkana jedhe intala takka tabakka abbaan hin jirretti obboleewwan garaa abbaatiif haadhaallee hin jirretti obboleessi garaa haadhaatii fi abbeeraan ji'a haadhaatiin garaa yoo jiraate kamtu itti waliyyii jedhe. Dura gaafiin kun sirraa'uu qaba barakallahu fiikum. Gaafii kana keessa dogoggora gaafiitu jira. Gaafiin kun sirraa'uu qaba. Maaliifi abbeeraa gara haadhaa wanni jedhamu wayiin jiru. Intabihu. Abbatee gara haadhaatiin jecha. Abbeeraa gara haadhaa wanni jedhamu hin jiru. Eessuma jedhama wanni gara haadhaa suni. Kanaaf jecha abbeeraan anumaadii isi amma wanni manni noo galte gadiyyaani abbeeraan jiru takkaa shaqiiqa tahuudha. Abbeeraan obboleessa abbaati. Obboleessa abbaa keetiiti abbeeraa namni jennuun takkaa wasiila namni jennuun kuni obboleessa abbaa keetiiti. Takka abbaa keetiin shaqiiqa tahuudha. Abbaa keetiin haatillee takka abbaalleen tokko tahu. Takka ammoo abbaa qofaan tokko ta'anii haati gara gara tahu. Haati gara gara tahu. Kanaafuu kuni
ammun li ab jedhama afaan arabaatitti abbeeraa abbaa qofaan tahan ka haati haadha jecha abbeeraa abbaa qofaan tahan ammaan tana namni wal cinaa qabaa jirru obboleessa haadhaan tahanii fi abbeeraa abbaadhaan tahani jenna abbeeraa haadhaan jennu abbeeraa abbaan tahani abbeeraa gara abbaa qofaan tahan ka haati haadha abbaa isaatiin jechuudha shaqiiqa kan tahin wilaayaan abbeera makana malee kun wilaayaa wayiituun qabu obboleessi gara haadhaa asabaadhaa miti obboleessi gara haadhaa wilaayaa nikaaha hidhuudhaan qabu wilaayaa nikaaha hidhuudhaan hin qabu osoo isa malee hin jiraatin iyyuu hin qabu qaaditti dabra malee wilaayaan qabu wilaayaan eenyurra deemti haada karaa abbaa irra deemti wilaayaan nikaaha intabihuu nuqxaatana wilaayaan nikaaha karaa abbaa irra deemti abbaa keettu nikaaha si hidha takka abbaa isaattu akaakayyuun nikaaha si hidha takka obboleessatu nikaaha si hidha takka obboleessa abbaa keetii abbeeraa kanatu si hidha takka achi dabree ilmaan abbeeraa santu si hidha yoo jarri kun hin jiraatin tartiiba kanaan achi deema rahima karaa abbaa keessa malee rahimni karaa haadhaa wilaayaa nikaaha hidhuudhaan qabu baarakallahu fiikum kanallee akkanatti beekaa ammaan tana gaafii isii keessatti deebii maal taharee abbeeraa abbaan tahan santu nikaaha hidhuu qaba yoo warri isa dura jiru hin jiraatin ree tartiibni dafee isan gahu obboleeyyan yoo jiraatan obboleeyyantu nikaaha hidha obboleeyyan gara abbaa jechaadha ta obboleeyyan haadha qofaan tahanii miti akaakayyuu yoo hin jiraatin abbaa yoo hin jiraatin abbeeraan shaqiiqni yoo hin jiraatin abbeeraan abbaa qofaan tahan kun nikaahni hidhuun wilaayaa isatu qaba isatu nikaaha hidhuu danda'a jechuu baarakallahu fiikum jazakumullahu khairan baarakallahu fiikum gaafattuun teenya takka akkana jetti salaata fajrii salaatee haga shuruuqaa yeroo taa'u jidduu kana irra caalaa waan dalagamuu qabuu maalii jetti akkasuma yeroo kana jidduutti wuduu'a yoo balleesse deemee waddaadhee yoo deebi'e rakkina qabaa jetti irra caalaan waan dalagamuu dhikrii rabbiiti rabbuma zakkaruudha mutlaqatti yookaan qur'aana qara'uudha namtichi jidduu kanatti yoo qur'aana qara'e jidduu kanatti yoo dhikrii irra caalaa dhikriidhaatiin ka dhikrii godhu taate waan irra caalaa ikhtiyaara godhuudha malee wanni namni shuruuqa eeggatu waan akkanaa dalaga jedhamee wanni lafa kaayame hin garre wanni lafa kaayamee waqtii saniif kaayame hin jiru walaakin umuuma afdaliyyummaa waan dalagamuu keessatti dhikriin irra caalaa waan namni dalaguuti ulamaan itti lafa kaayan qur'aana eegasanii dhikrii adkaara istighfaara akkanatti kaayani kanaafuu baarakallahu fiik yoo dhikrii goote yoo qur'aana qaraate isa kanatu caalaadha yoo uduu allee deemtee godhattee deebite shuruuqa eeggatuudhaaf homaa irraan badanii walaakin fadlii namaa bakka itti salaate san taa'ee eeggatu yoo taate sun udu'a balleessuudhaan ka bakka teessumaa sun ni bada marattuu dalagaan sahiihumaa jechaadha shuruuqa salaata duhaadhaa salaatanii eegasanii deemuudhaaf achi jidduu sanitti azkaara godhuudhaaf yoo uduun ni badee udu'a malee salaatni hin ta'u udu'a godhatuudhaaf kun yoomaa rakkoo hin qabu siin jenna baarakallahu fiikum jazakumullahu khairan baarakallahu fiikum gaafattuun takka akkana jetti birri namni kennaa naa kenne abbaa mana kiyyaa dhoysee maatii kootii yoo erge dilii qabaa jetti kennaan sii kennamte tun kennaa si qofaaf kennamte yoo taate ka walitti akka abbaa manaatiif haadha manaatitti walitti isin hin kennin yoo kennaan tun si qofaaf waan kenname taate waan si qofaaf kenname ati tasarrufa keessatti tahuu ni dandeetta walaakin ati waan tokko abbaa manaa dhoysitee waan tokko dalaguun rakkina sirratti ka'uumu yoo taate kana waliin jireenya keessatti waan eeggatuu barbaachisu ma'ruufni waan eeggatuu barbaachisu abbaan manaa tokko ati waa isa dhoysita jechuu yoo beeke garaan dhiiraan tolu waa isa dhoysita jechuu yoo beeke
jalaa gara warra keessaniititti waa hatta jechuu yoo beeke jalaa dhoysitee gara asdiqaa keetii takkaahu zamilaa tate dubartii haa taatu nama waliin jirtu sanitti isa dhoysitee achi hattaa kana yoo sitti ka beeku taate waliin jireenna keessantu bada. Wanni tahuu qabu namni wanni dalagamu kun marti makshuufa tahuu qabu. Waan waadiha tokko waan ifa galaa tokko kennutullee guyyaa aditti isa durattillee kennuuf isa duuba kennuulleen sitti walqixa yoo tahe isa birattillee kennuu kama dandeettu isa duuballee kennuu kama dandeettu yoo tahe namni akkasii kennatuu ni mataha. Yoo ammoo rakkina sitti ka uumu taate eeggatuu qabda. Kana eeggataa jechuulleen ni jira. Barakallahu fiikum. Horii ufii ni kennatti moo izni isaa malee kennattu ka jedhu yoo isarraa jaalala beeyte kennatuu ni mataha jechuutu jira. Yoo inni omaa kennatuu kiyya kanaaf omaan jedhu jechuu ka beeytu taate kennatuu ni mataha. Marattu barakallahu fiiki akka bultiin teen diigamne eeggatuu qabdaa jechuudha. Barakallahu fiikum. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fiikum. Gaafattuun takka akkana jetti. Warri keenya gurbaa tokko nikaaha na hidhanii gurbaan eegas karaa baharaa kanaan badee dhabame. Waggaa 4 eega taa'e booda maatiin kiyyaaf maatiin isaa wal gahanii nikaaha narraa buusan. Isa dhabnaan amma nama biraatiin wal jaalannee warra keenyatti ergatee isatti heerumuuf anaa qophaa'ee jirutti gurbaan dura nikaaha na hidhate sun galeen isaa dhagahame. Sababa inni galuutiin nikaaha isaa kanarraa buusan sun irratti deebi'a. Maal gochuu qabaa jetti. Dura obboleettiin teenna warri keennaa fi warri isaa kuni wal mari'atee nikaaha narraa buusan jechuun kuni karama qaadiitiin taha jechuudha wanni nuti fahamnu. Warri isaatii fi warri isiillee akkanumatti dirreetti namni irraa buusu hin jiru. Jarri lamaan qaadii bira dhaqanii qaadiin namni kun akkanatti dhabame jedhaniini dhabame kana qaadiin kun fudhatee zuruuf akkam keessatti dhabame kana ree ulamaan waan lafa kaayantu jira. Yoo namni tokko dhabame hagam eeguu qabdi hagam taa'uu qabdi waan laalamutu jira. Qaadiin hagam taa'uu qabdi illee laalee zuruufni inni keessatti dhabame kun illee du'e jechuun danda'amu isa keessatti. Fakkeenyaaf doonii yeroo tokko deemte keessa deemee dooniin sun gara galtee namni dhume namni nafne jecha keessa yoo jiraate baheef hin baaneen isaa ka beekamuu dhabe haala khaxaraa jedhanii akkanatti waan laalamutu jira. Yoo karaan inni deeme kun ammoo karama nagayaa kama namni marti deemee achi bahee nagayaan waa dalagatee galu karkinni wahii hin jirre kalolli wahii hin jirre ka karaa kanatti rakkoo wahii mudatii yoo ka tahu taate ulamaan waan irraa haasan gara waggaa 90 haateettee eeydu jedhanii warra fuqahaani ka irraa haasaantu jira. Kanaaf jecha qaadiin waan kana laalee nikaaha yoo isirraa buuse eegasanii yoo gurbaan sun gale niitima isaati. Dalagaan qaadiin dalage kuni dogoggora jedhama. Khataa inni illeen ijtihaadatee akkuma shari'aan gooteef rakkinna isirraa furuudhaaf dalage niitima isaati jedhama. Niitima ka duraa saniiti. Saniyyuu miti yoo inni dhabame jedhanii eega qaadiin laalee isiin namtichi du'e jechaa murteesse du'a namti gurbaa dhabamee san murteesse eega jedhe iddaa eeggatu illee waajiba. Intabihuu lihaazil nuqxa aydan waan kana hubadha. Qaadiin deem heerum yoo ka jedhuun taate gurbaan sun du'e jechumatu irra fakkaata deem yoo jedheen iddaa du'aa gaafsan irraa eeggatti. Iddaa du'aa ji'a 4 fi bultii 10 san gaafsan gaafa qaadiin akkas jedheen sanirraa iddaa du'aa san eeggatteet eegasanii heerumuu fi heerumuu dhabu ka biraatti wal ta'uu fi wal tahuu dhabuun san boodaayi. Kuni itti seenuu fi qaadhimaa tahuu keessatti illee waluma qixa. Intala tana osoo kadhateetuma nikaaha hidhatee osoo fuudhee ittiin seenin biraa deemee du'e illee iddaa hima eeggatti. Yoo fuudhee itti seenee ka'ee biraa deeme illee iddaa hima eeggatti. Walaakin osoo gaafa xalaaqaa taate osoo inni xalaaqee
gaafa ittiin seenin iddaan irra hin jiru gaafa itti seene malee eega itti seene yoo hiike malee osoo ittiin seenin osoo xalaaqee iddaan irra hin jiru gaafsan walaakin iddaan du'a ta itti seene illee iddaa ima eeggatti ta ittiin seenin illee iddaa ima eeggatti isiin ittiin seenin tunilleen du'a isaa kanarraa duniyaa isaani dhaalti niitii isaatii duniyaa isaani dhaalti kam ittiin seenin kana shari'aan akkanatti gooteef baarakallahu fiikum waan kana taheef hatta osoo namtichi gurbaan lammataa ka amma kennaniif kun ka isiin osoo kurfaayaa jirtu gurbaan galuun hanqise kun fuudheetu itti seene osoo fuudheetu ka itti seenu taate gaafa inni gale Sheekh Nusaymin faakki jedhaan rahmatullahi alayhi mazaahibni khilaafa keessatti qabanii warra mujarraduma inni dhufuutiin nikeenni isaa irratti deebi'a warra jedhetu jira warra khiyaara qaba jedhutu jira Sheekh Nusaymin kanatu irra caalaadha jedhanii walii filata intala tana gurbaa lammataa ka fuudhe kanaaf dhiise maharii ani sitti baase naa deebisi jedheeni maharii irraa fudhatee isii dhiisuufii ni dandaha lakki ani warra kiyya warruma kiyya yoo inni jedhe isatti deebi'u malee waan biraa halliin qabdu walaakin kaan irraa iddaa ni eeggatti iddaa kaan irraa ni eeggatti istibraa'atahu haga garaan isii qulqullaahu bishaan namticha sanii garaa isiin jiru jechuu haga beekamu istibraa'a namticha lammataa irraa ni eeggatti maharii namticha lammataa kanarraa woni fudhatti moo eega itti seene maharii isarraallee ima fudhatti eega inni itti seene maharii isarraallee fudhatti baarakallahu fiikum kanaafuu eega inni galee ati niitima isaatii niitima gurbaa galeetii dhabamee galeetii ka du'ee galeetii jennaan baarakallahu fiikum du'aa hindi deree gurbaan جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ربنا يسر عجلته غافين دما كان جد بولتين تنتك طورين دويدا يرو نمت دف بويا درا علامه وهي تدفا علامه سنين صلاه ديسمو حقم طورين دويدا كحفورا كسيا سنه دفو اكسم يرو ديكناتس ديكت جري بود علامه دفو تجرا سنو صلاه ندوغا diini haydiidha ka salaata nama dhooggu dhiiga gurraacha dhiiga hafuura qabu dhiiga dubartiilleen isa beeytu wanni san dura salaata dhogguu hin dandeettu wanni san dura muqaddimaanni isaa yaani salaata saniif jechan dhiisan haga dhiini gurraachi mul'atutti jecha haga dhiini gurraachi mul'atutti saniif jecha salaatan dhiisan akkuma san gaafa boodaa gaafa namarraa citu san illee dafee reen qulqullaayu kudra fi sufra Aishaan radiyallahu anha gaafa zamana rasuulaa san keessatti jiraannu dhiiga booruu dhiiga makataa dhiiga qulqulluu dhiiga gurraachan tahin eega dhiqanne booda yoo nurraa bahillee homattuu hin lakkooynu jetti homattuu hin lakkaawamu kanaafuu ka eega dhiqatte booda illee homattuu hin lakkaawamu ka gaafa duraa haydiin dhufuudhaaf ka'e jechuu muqaddimaata isaa ta'ee dhufu sun illeen hayditti hin lakkaawamu haga haydiin mul'atutti salaatan dhiiftuu jechuu baarakallahu fiikum جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ربنا سنر هاجلته سغنتا كنا غافف ديبي غيا هرا كان مرت تمرا سغنتا بروتين هنغ ولت ديبنوت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته